أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم يا جماعة المسلمين hande kadi en hewti ka dudal men bel wiɗo ka Elhaj Ibrahim Oustaz Abdoulaye ɓe hewtiɗo hiɗen fuɗɗade defte men ɗen no wowiri noon hande ko fiqhu sunna wonɗen fuɗɗorde ka deftere aranere sen gayniɗo yahen ka sharhu riyadu salihin sen gayniɗo yahen ka insahu sahih sakkitoren tafsirul Qur'an bi idhnillahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Summa salatu wa salam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-kiram wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. مسائل تتعلق بالغسل مسألة إنه يوتي في لوتاغول لونغا بني بون يجي إنه يونا غسل واحد أو غسل واحد لونغا غوتال عن حيد وجنابة ويبدي ɗiɗo ɗiɗi longal gotal wawa yonde ilordu e janaba andi fof ko lotanteɗe longal feere kono so hawlodiri kanji ɗiɗi lotagol longal gotal ngal ɓeni no wawa yonde aw an jumaatin wa idin ma juma e idi no hawra ñalade wotere ɗum kadi longal gotal no wawa yonde aw an janabatin wa jumaatin ma janaba ko janaba ko juma ɗum hawre jumare wotere ɗum noon longa gotal ngal tawa fayin nawa yonde isa nawa kono ko so faandike kullan kala muɗum saabu hen ɗum li qawli rasulillah sallllahu alayhi wa sallam saabu makumlaɗo meɗen sallallahu alih w sallam on wa innama li kulli mri'in ma nawa andunode kala neɗɗanke on konko o faandi saabu ɗum ɗo innama al amal binniyat golleɗi ɗin ko saabu anneji ɗi yoɓirte ɗum waɗi heyɗo goɗɗo no golle tawata yeɗɗuɗe kelɗuɗe kono tawa ko seydna ko moƴƴi anni haɗa jodde ala toon ɗum noon ko sendirta ɗum noon ko Allah subahanahu wa taala o wiiɗi mum ɗum ko izahtasala min al janabati wa lam yakun qad tawadda'a yaqumu l ghuslu anil wudu wayni izahtasala si o lootike kanko neɗɗo minal janabati immorde janaba wa lam yakun haraw laatanoke kadi tawadda o salligi ke yaqumu no daro al ghuslu longal ngal anil wudu gay salligi on no lonto galat Aisha nene men Aisha radiyallahu anha ɓe maaki kana latno rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yatawadda salligotono ba'da al ghusli ɓawande ɓe gayni lotade fono ari bindi ayta sartinan jama on inna an ko hunde wotere tum dina kano yaaji ka newi la yatawadda ok o wi la yatawadda ba'da al ghusl ko ɗum tuso ndargol ngol moƴƴi si a darali a wata ande sonti fawji galat ok galat Aisha nena Aisha en radiyallahu anha ɓe maaki kan latno rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatawadda ɓe saligatono ko ba'da al ghusli ɓaawo nde ɓe looti longal wan ibnu umar radiallahu anhuma annahu qala li rajulin onde kanko makanno gorko qala lahu o wiyanimo innino min atawadda'u ba'da al ghusli miɗa ok annahu qala li rajulin o makanno gorko qala lahu o wiyanimo innino min atawadda'u ata ko gorko wiyannomo miɗa salligoto ba'da al ghusli ɓawde mi looti longal fa qala lahu wiyanimo laqad tahammaqta ko ɗum sa Abdoulaye ibn Umar wiyetimo o a lugginike ɓawa yettike Abdoulaye ibn Umar o miɗa salligo ɓawde mi looti longal ɓe makanimo laqad tahammaqta lugginike
wa qala aboubacre bnu arabi ɓe maki lam yaktalifu l ulama lutodiral karama ko ɓen anna al wudu a wonde salligi on dakhile no naata tahatal husle sengo leygal ɗo longal wa anna niyata taharati ando ko wiyete kon anduye ngal ɗo laaɓal aljanabati laaɓal janaba taati no ara ala taharati ngi dow laaɓal alhadasi tayre so no omba ɗum ɗon ɗum ɗon laɓɓini ɓanndu fo a lootike no omba ɗum da hoore no huɓɓiti wa taqdi alayha no ñaawa hoore mum kadi li anna mawani al janabati sabu haɗay ɗin janaba on aksar ɓuri ɗurde men mawani il hadasi haɗoji ɗin ka tayre ƴande seeɗa wonde janaba na ƴettugo na jogo qur'an o so jogui ko wiyete kon janaba on kono noon seɗa tayra ɗon kadi no wawi kono haray degré mo nagotum ko ɗum ɗa woni tayre jande nden ko wiyete kon janaba wonani na ya ñiiɓo e juulirde sinara ka taƴito lawol feƴƴa ono jangguirde noon ko ɗum wati ɓen ɗo ɗen li anna mawani al janabati wonde haɗoji ɗin janaba on ko janaba on haɗata kon aksar ɓurɗude min mawani il hadasiti ko tayre nden haɗata kon fahimtum fa dakhala al aqallu naati noon joni ko fanɗi kon fi niyatil aksari e nder annuye ko ɓuuri hewde ɗuɗude kon wa asiat no yona niyatul akbar annuye jano on an hugay muɗum tam mum ɗum ko yajuusu no dagolil junubi wondu e janaba on wal haid e wondu e filor ɗon isalatu ittugol ashari sukundu wa gassul zuhuri e herñugol peɗale wal khuruju e yaltugo yaha ila suugi faade ka luumo wa kayrihi goɗɗum goo kadi anndoɗen ɗum ko ndina kan ala ko satte muɗum mo sattini ka tan hara ito ɓawa o laara bindi ɗi min gayri karahiyatin ko aldawa añede kadi qala ata o en ɓe maki inni yahtasimu aljunubu no hombito wonɗo e janaba no hombito wa yugallimu mo herña kadi dhafirahu peɗali makko ɗi wa yahligu mo fembara asaw hoore makko nde wa in lam yatawadda hayso o salligaki rawahu lboukhari imam boukhari yemɓe filli ɗum naya ɓum ɗum la ba asa illa ala bidukhulil hammami natugol e hurgo ngon ka hurgo ka lotte toon in salima dakhilu si tawi hisi natuɗo on minan nazari immorde e darɗe ɗen e ilal awrati awraji ɗin dargol awraji ɗin foti ɗum kanko ne darede ma kanko darde goɗɗo haray so hisi ɗum ɗo ɗum waɗi boyit no toon ɗe naateɓe nokko gotum loto nokko gotum kala ara no reni awra oyade no hanaka islam e ko inna e ɓum ɗum la ba asa illa ala bi dukhulil hammami natugol ka lotote toon ka lotote toon in salima dakhilu si natuɗo on minan nasari immode darɗe ilal awrat fa dargol awraji wa salima o hisi min nasri naasi e dargol yimɓe ɓen kadi ila awratihi awra makko haɗa o darata awra goɗɗo darata awra makko qala ahmadu imam ahmad en ɓe maki in alimta se andi anna kulla man fil hammami ɓe wonɓe ka lotte toon ɗen ande fof maɓɓe alayhi isaru kala haddi wulere mano watti tuba fadhul naatu ɗon naatu andi hammam on wona ka fubbete ɓiisin wona kadi ara ka holotete wa illa sina ɗum fala tadkhulu o ta naatu few fil hadis no ari hadise an rasulillah sa sallam la yanzuru rajulu o ta ndaaru gorko ila awrati rajuli awra gorko wala tanzuru lmar'atu ta sonnajo ndaaru ila awrati lmar'at awra sonnajo islam no haɗi ɗum wa zicrullahi fil hammami e jantagol allah ka duus la haraja fihi ok ko ɓe faami ɗo ɗen ko ka piisi ka lotte ɗo faami ɗo o hammam ɗo ɗen naka hurgoji kayte ɗon ko ɗum ɓeni ɗo la haraja fihi fa inna zicrallahi fi kulli halin hasanu
amdi seyka ka no anda seyka onti funta ton haaju selata ka onti janto inde Allah nder ton luyano yonti jangu du'a o mbawga bismillah a'udhu billahi min khubuthi al khaba'is فكذا وي وذكر الله جنت الله في الحمام كبيسن لا حرج فيه الا علائم فان ذكر الله سبحانه عند الله في كل حال قال الله حسن ما لم يرد تنكي جلال ما يمنع وحدث دون وكان ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله جنت الله على كل احيانه قال الحاج لما كن ويجب لا باس الا على تنشيف يورنيرغول الأعداء تردم بمنديل وتكون سربيت ما بين التاول لوتوها لا با جتدum يورنير باند بوندو لوبي كو غيبا بناهل كو ناندي مودون اندي يارا اندي يانا في الخصل كالونغال والوضوء كسالغي سيفا وشتاء فتكو تشيتو فتكو دابونde ما ndungu dongo lisa o modda Allah ala dum o wi jeega bondum o jabu mon jango den joni jeega bondum ya jusu dago le rajuli wonande gorko on an yagtasila nde o lotorto be bagiyati ko heddi alma indian allazi dan ikhtasalat min alotir dum almaratu sonnajo makko wal aks on kadi sonnajo on kadi no dago ka o lotorto do modi makko luttini no fon ella ala e mudum e don hollere ko laabudan kama juuso dogoto non la ma be do kala an yaqtasilande be lotorto ma do kala min ina in wahidin emiran goto ngad ella ala e mudum wari fu moy bindi fimu do ko fonde wolle fin ko fi lota ko longal فان ابن عباس قال ما في اغتسل بعد ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لوتك يوغا سنة بن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جفنة ميران فجاء سيني كان برسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتودع منها سيني في سل غول عندهم او يغتسل ما بلوتر كدي عندهم فقالت له انا سيني في سل غول ما لوتر غول فقالت له سنة جميع يا رسول الله إني من كنت ملأت نجينا من أون جنابة مثلا يأتي بقران هدي أو لا دوت جنابة لان قران هدي فقال بماك إنما عندي أن لا يجنب أن أون تا جنابة هو اللي الله لاين لأنه ودنا بقولين ما بيرن سنا بقولا بيننا كسي أدو قرانه دون كاي ساتي بات دينا كان سات ناوي ونتي يتباو كويدنكم نرتا موجه رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي بيدو في الحديث قال حسن صحيح إمام الترمذي كما كان حديث إمام مسلم كما نسبين إمام مسلم هذا بنداري مؤتاو ناكو نقول لغو نياغول حديث ko gandal mutingal woni nyaawgol hadith anni ko do se imam مسلم fami ko hewtante non ala la budda heba niveau ko wete kom daraja towdo andi on darajatul ijtihad daraja accere go joni siyal ka qur'an e ka sunna wara ijtihad ra'ay mo yaltina dum adda dum kadi ko hewtante dum yandari ko usul fiqh anda ayal ton andari ka mustalah hadith ayal ko mudum are dan la wayde ayal karama ko be garga futtu andari ayal foti mo fota anda way ra'ay ma wan ay uti martaba mol nar ko te kon ad-darajatu al-ijtihad dajati nago dara dara mo non ko stay ayal nokku to ka to gote ton na no reselan tama ko da ijtihad dum andara ka taw afhum okay o wi non innal ma'a la yajnubu رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح وكانت لا تكي عائشة من عائشة تغتسل بالورشنو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقول لورد دين الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يميران غوتو
ɗum holli on tuman haare sotalde haare alawance andi kala ñeɗe woni e mbertaka mum ƴetta kadi minan udditiɗo ono siyom ma ɗum beñi war e ko nandi e mum joni noon andi ketala ne woni ko ɓuuri kon hewde ko ɗum yarate salli gagol ma lotagol ko ɓuuri kon hewde ono ɗum ko ɗum naborta joni fa yubadiruha wa tubadiruhu ko ɗum woni ɓe yacco yettugol yannan sonnajo on kadi yacco wonde gol naɗo aɗo ñeɗude wonde ko sonnajo aɗo ñeɗude ko ɗum mana o ndiyan ɗam fa yubadiruha nulaɗo yacco adagol mo yettugol ndiyan ɗam wa tubadiruhu sonnajo kadi e wonde go aɗo nulaɗo ñeɗugol e nder lotagol ngol hatta yaqula laha ha nulaɗo makande sonnajo on daili accana sonda ƴettuɗam fo wata qula lahu nena esa kadi maka da'alim kadi accana la yajuzu dagotako al iqtisalu uryanan bayna nnas amma hakkude yimɓe ɓen dagotako lotagol ɓe hara goto ɓornaki iqtisal uryanan bayna nnas ma an neɗɗo on hara ɓornaki lotoɗa hakkude yimɓen kadi hara ɓe renama ɗon kadi dagotako li anna kasfal awrati saabu huncugol awra on muharramum ɗum ko harmu ɗum peññingol awra muɗum hara no wawi surrude awra muɗum fa in tatara bi thawbin so surrori ma so wirnitori coñcol wa nahwi e ko nandi e mum fala ba asa illa ala e ɗum so tawi woni ala nokku hurgo ɗon ne haara e haɓɓu wulere ma waɗa gatal wurtira ɓaaw lotoɗa ɓana ko tongata ɗum an heɓata ɗum fakad kana gonɗilaade rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasturuhu fatimatu mo surrayno masal no wirnaynamo fatima windiramo ɓe sawabin coñcol o yahtasil o looto amma law tasala uryana amma so neɗɗo lotto ma tawi lotto awa ko holɗo ara ɓornaki baidan haɗa ko potiti an ayuni nasi guite yimɓe ɓen ɗum andi way moƴƴingol kabine sakkato ngaɗo yalde hay huɓore ka wawa ko waleyete no ka seeɗa seeɗa programme oji ɗin pinal ji ɗin heeɓi fala mani ala haɗo min huɗum ɗum ɗon haray kadi ella ala e muɗum so tawi woni naka goɗɗo renuma fakad ihtasala gonɗi lewtike Moussa alayhi salam annabi Moussa mo jami ko siwone mum uryanan tawi o ɓornaki o ɓorti o looti kama rawa kono fillori noon al-Bukhari on Bukhari donc andi tawi sedna Moussa yani annabi Moussa ko neɗɗo hersenoɗo moƴƴa ɓe jaɓatano lotudugol e bani Israila en ko feere ɓe lottono joni noon ɓe woni e aybingol ɓe ni o ko ella ɓe wonde ko ɗum hatta ɓe joɓa ɓe looto ɗum ko gotum mari ella joni noon Allah subahanahu wa taala ñande goo heɓa ɗon coñci maɓɓe ɗin hayri nden yaade coñci maɓɓe ɗin hande yaltiti ka ɓe wonno neɗɗo nde daari dajonde ɓe yimon tumanno taggata ɓe andi tan ko woni ko wolle ɓe fene woni ko tigui holligol ɓe fene woni Allah warti ɗum ɓa ɓeynima wonde goɗɗum ella mari ella ton ko ɗum hatta o jaɓa ɓe lootoɗa ɗum كما رواه البخاري فأن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب عليه السلام دونو أيوب ما حكون أيوب جمع كسرون يقتسم بلوت أريانا كهلو فخر عليه يعني ماكو جراب ساكهم من ذهب مركان فجعله وودي ينسى أيوب يحثي في ثوبه muhibbaka coñci makko fanada hono dimara bo joom makko tabaraka wa taala dimo waɗa ka coñci makko kange ɗen watta Allah to mo daali ya Ayyub kayo Ayyub alam akun akhnaytuka e latake mi alɗinima amma tara gay ko yiɗa ko kala o yi bala o oye wa izzatika mi wondirima teddungal maɗa ngal walakin kono la aqina li wo yoninagol analan an barakati gay barki maɗa kin mata yonnade gay barki masalan rimande waɗantade ɗum waɗi no salamaki
la yamla'u jawfa ibnu adama illa turab walaw kana libni adama wadiyani min zahabin laltamasa lahuma salisan si banu adama marno joni ayɗe ɗiɗi kanŋe o ɗaɓɓay wonde tamme ko watta e hoore nden ɗon sabu hen ɗum o wawata heɓinde baɗɗe hunde ko bani adama o ko sonti feƴƴini la yamla o jawfa ibnu adama illa turab faale hatata ke goɗɗo wona ha heɓa jawdi towdi inne ɗo fof kanko ɓuuri yilto fayna mo ɓurti faalede siko laamu kadi wa kasalik aɗay fa kasa aɗay ɗo ɗen rawahu ahmadou wal boukhariyu wa nasaiyu ko ɓeeɗo filli hadis o wato dawana an alhamdulillah rabbil alamin barakallah waɗa nekk jungo ngo musano walle jungo musano ɗo gayden joni awa en lannide dartoria fiqhu sunna on ɗen ɗaɓɓutude riyadou salin on inchallah amma zakam dale no hayo ka naɓe ɗum ɗo e waɗay ɗum ɗo yeeso nde ɓuri ɗum ɗo نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما إذا كان الذنب بينك وبين الخلق لأنك فيك به كسر رياض الصالحين. وإنهم أما إذا كان مثل ذلك الذنب ذنوبهم بينك وبين الخلق حقنا ما يتقوم في تبغلون وفي أولا على نندم فإن كان مالا سكو جودي فلا بد فير على أن تؤديه لتوتتاندي جوناندي إلى صاحبه جمعي ولا تقبل التوبة جبتاك توبيون إلا بأدائه كنا تتقبل جودي جنة جمع مثل يرو أن تكون لا تو سرقت جنة مثلا سرقت مالا أو دي جودي من شخص إمودينته وتب من هذا فلا بد تب دفر على ما تب فلا بد دفر على أن توصل المسروق نجوكتنا وجعلهم إلى المسروق إلى المسروق منه وجرون نبأ توران دهوري من كوجالهم وإن جهت حقا كده أيد جون أيد جونغا لشخص ونند نت جونغا نت ون دهوري ما يد دالهم كأن يكون ولاتو في ذمتك كداد ما دين نيمان للإنسان ونند نت أنك وأنكرته يدهم على يدينهم ثم أردن تب ثم تب تعرفت توبانو فلا بد لك الفير على أن تذهب نياتا إلى صاحب الدين كجمن نيمان ونيول لهم الذي أنكرته دين يدل عليه ما هم يدلهم وتقرر أن يرى عنده كمك وتعترف عندنا مقصرة حتى يأخذ حقه وجد حقه ما كنت جمع فإن كان قد مات استيولاتك معي الآن وما يفيو فإنك أن تؤتيه أجولنا عندنا نيمان ورثته رونا بمبين رونا جنتا
ay jodde ka zaka ino ko ɓawa mayi haray ka sa kan fa in lam tarif si a anda aw haaba ma o wirnike si a anda ka wontiri masala ma o wirnike an ka gayma hasal radio ɗo gorko walla mo tarif o andala wonde makana nokku wota saddaku ɓe sakkondin ɗon jawdi ɗo ñawolnoma ittundi sakkande anu gay makko ta hallusa minhu ka laaɓugol e mayyi wallahu allah o subhanahu wa taala yalamuhu ara allah no anda ɗum mo reeni kadi wa yuaddihi ilayhi o jonnoyemo ɗum en ande janggi ñanden fi ñamanden ɗa ka hakkude bani israila ɓenɗi ɗo o yaha howolimo o ñawlimo o ɓawa inni addu wakil masalan peeɗo seede taw inni o allah yoni seede wenni o kadi o alwakil woni allah yoni akkiraɗo kadi onni kadi yawa andi wawoya ƴetti jawdi ni waɗi ka ndiyam waɗi ka leggayorgal ngal humɓe hande o hendude ndi ka o hende nokki o hendude o kadi waka zalika si tawi woni goɗɗo no ñawlima ɗum ɗo noon ko important molnaɗo important molanaɗo ni sabunala on andi yimɓe ɓe ñawlinde toujours wawata mo ndera goto ñawlaki goɗɗo ko heede marno moyen si a darata e marɓe moyen ɓe ɓuuri fayde toto ñawlade ñamal tiɗude andi ko fayda ko miskine ɓuuri fannude hayfude dow ngal miskine aɗa jawol ɗen ɗo weeli ko noon mari probléme molnaɗo nder to joni hoore ko ni wonti guerretare ko wonti sakkano joomum se wanda ka woni wasi ande kay makko ɓe woni jeeya ha jonna ranoɓe ɓurɓe hiɓɓodire makko ɓen woni sani an ɗi mum ɗum amma isa kanat amma si laaltike almachatu gueɗɗi ɗin allati fa altaha ɗi huwnoɗa ɗum ma albasar hunde neɗɗo darban wono piigol haɗa pii on tigui wama asbaha e ko nandi ɗum fasabu yahu ilayka makko wa makkinhu niwinanamo min an yadriba kandi o piyema misla ma darabtahu ono piirtamo noon in kana ala zahari ka ɓaawo fo ala zahari iwo ɓawa ma on kadi wa in kana ala ras ka hoore kadi fiinoɗamo fo ala ras kadi ko hoore mane kadi yeɓata o yetto o fi ayi makanin ma e kala nokku darabtahu ka piiɗamo falek tasio yetto min kay maɗa saabu noon hen ɗum li qawlillah sabu daalol allah subhanahu wa sana wonani o jazau sayiati joddi bone on sayiatum ko bone misluha yeru mum sumore sura aya capanna wali qawlihi e ko allah subhanahu wa taala ɗon faman itada aleykum mo jaggite mon fa atadu alayhi jaggite hoore makko bi misli yeru ma atada aleykum ko jaggite ɗum hoore moɗon woni salisanta mum ɗum wa in kana bi qawli seydadi ko konngol yunoɗa a zayta bil qawli a lorri konngol misle yeru an takuna nde latoɗa kadi sabab taw a yennima bayna nasi hakkude yimɓe ɓen o abbahtahu a ñaaɗanimo o ayartahu a aybinimo fala budda feere ala an tazaba nde yahta ilayhi ka makko wa tastahillu bihi newnanamo bima tatafaqani alay ko fuɗɗo en hoore muɗum o so tawi woni ko remboursé mo masi ko yetto ma ko jeeli ko honno masi o yaafoto na deƴƴirni tum ɗon anna asalama kan no nene fatima kala man ko ɓe wawi kom ɓe wawaneɓe ko noon hakkude maɓɓe e allah ɗum ɓe wattu mi melota ko de ɗum haare ko watta il moƴƴo golle makko ɗen oso makko golle ko hakkude makko e modi makko ɗo ɗofto modi makko ko nandi ɗum ɓeno make ɗi noon comme sikkuɗa fi goɗɗo goo inde ɗo kañum no mari lumbinoyteɓe ha sabba nanggal ka goro deyongo kadi no mari lumbinoy ha sabba nanggal nde piiji ɓino woole so a daari haqqe jeɓata ɗin ka hatta law qala hayso inni la asmaha laka illa bi kasa mi wawata newnandema ɗum koyna waɗa hunde ka illa bi kasa wa kasa min darahim jonnalam embere ɗum ɗo mbuuɗi faatihi jonnumo hoore seeɗa mari mumen jonnumo hoore na busno ƴettu ka mbuuɗi ma jonnama haɗa ɗum ko allah no andi ɗum are o gayni jaɓɓude enna fewde o mapori ko mbuuɗi o mapori joni so tawi ko ɗuman waɗa jonnumo hunde kaare enna kasi ɗum kadi ne sella raabi a nayi ɓum ɗum an yakuna laato al haqqu gonga on haybatum
aw khibatun ala ko ñoore yani annaka noon takallamta biha yewtima fi makko fi haybatin e birnagal hara ñu'umo wa gadat aybini fi makko inda nas ka yimɓe ɓen aybinimo ka yimɓe wa huwa ghaibun tawa wala ɗon wa hadihi ɗum ɗo noon ihtilafana lutodiri fiha e muɗum al ulama karamakoɓe jomiraɓe gande ɓen fa min hune maɓɓe man qal ɓe wiwɓe la budda feere ala an tazaba nde yaha ilayka makko taqulu lahu yanamo ya fulan kayo kaarijo inni min takallamtu fika mi yewti fi maɗa inda nas hakkude yimɓe ka yimɓe ɓe muɗum fa arjuka mi tañinima an tasmaha anni nde newnantala wa to hallini daktinala ko wolnoma ko masalan yakuɗalam wa qala badu ulama yoga karama ko ɓe go ɓe wi la tazhabu ilayhi ta yahu ka makko few falsi koni fihi tafsil no ɗon ɗen ɓangilngol in kana masama ko sendi in kana statike kadi alima bi hadi alghayba ma alghiba somo anden ɗo ñoore in kana kadi alima bi hadihi alghibati on ñowaɗo sino anden ɗo ñoore ko ñowɗamo kom wala budda feere ala an tasaba nde yahta ilayka makko wa tastahilluhu ɗaɓɓeɗama yo o dattinane masalan o yaafuma wa in lam yakun si o laataki alima mo andine ñoore ko ñowɗamo fala tasabu tawihu ilayka makko haɗa koyni watta on sey wastahfir lahu ɗaɓɓirɗammo yaafuyeke allah isnanomo junubaji makko ɗin mo ñowɗa on wato hadde so yewtaɓe ma hasinihi moƴƴereji watta ɗum fil majalisi ka majlisiji ka jonde allatiɗi e ɗin jondeji kuntaɗe laatuɗa tahtabu huɗaño aynamo fiya e muɗum ka latanɗo jooɗo aybinamo hande kadi wola jantuɗa ayndiro moƴƴere ɗin majlisiji noon sabu hen ɗum fayina hasanat sabu moƴƴereji ɗin yushibu nana ɓay a sayiat boneji ɗin wa hadal qawlu ngol ɗo konngol ɗo noon a sahu ɓuuri sellude wa huwa ɗum ɗon annal hibatan sabu ñoore nden isa kana sahibu ha slatke jon ñoore nden la yalamo o anda fimayre bi annaka wonde an ihtabtahu a ñoyimo fa innahu ko ñakfino yona an tadkura hunde jantuɗamo bima hasini moƴƴereji makko ɗin fil majalis ke majlisiji allati ɗin ihtabtahu iwnuɗamo ñewde fiya e mum wa an tastahfir lahu e ɗaɓɓiranamo yaafuye ka allah masalan isnanamo julbaji makko ɗin taqul wiya allahumma ahfir lahu o kadi ko porte molnaɗo o kadi ko porte sortirde molnaɗo allah yaafu kaari allah nanani o weltanama kadi kama jawno adi fil hadis kaffaratum man ihtabtahu ko ɗum woni kaffara on mo ñewɗa an tastahfir lahu ma kaffara koni kaffara man ihtabtahu mo ñewɗa ɗum mo aybinɗa ɗum an tastahfir lahu koni ɗaɓɓiranɗamo yaafuye ka allah inna allah mahfir lahu allah mahfir fulan wala budda fede ala fi tawbati tubuye on min an tasila nde jokkodirta nde humodirte alhuquqi haqqeji ɗin ila ahliha yimɓe majji on par ce que woɓɓe gono toon ɗen nono leyɗe ɗo wanno leyɗe goo no libéria en fayda hay sa jontiɓe gonga haɗa heeɓi probléme kam ɓe wonu ha woɓɓe kadi toon si ayi woni a waɗi inni hunde kaɗa yekko ɗum ami accata ɗum joni se ɗum mimine probléme haɗa watagol ni haɗa ko ɗum ɓuuri hanude ka o toon woɓɓe sa jontiɓe gonga ɓara heeɓi golle tawno aden ɗumande moƴƴo woni amma sartu rabi amma sartinayaɓo fa huwa al asmu ko ɗum woni fellitugol ala alla tauda nde artata fil mustaqbili ko tankiɗa ko ina wuuri par ce que tan ko fewti ila hajal amal e ɗo golle tankiɗa fewti e gurdam masalan kala ko aroyta hande kadi koko moƴƴi tun artata e muɗum ani sa wari no haara e malama par ce que ñande gon alah sallam ɓe landano komo ɓuuri moƴƴude yimɓe ɓen ɓe maki man tala umruhu o hasuna amaluhu ko on mo gurdam mum juuti golle makko ɗe moƴƴi joni noon so tawi woni heɓe duuɓi buyi ñande o ñande aɗa moƴƴi no ɓuuri ko feƴƴi kon andi on heɓe moƴƴeji hewɗi joni noon ɗo kasi tuubi ruttike kala so wona laaɓi pos hande kadi watta bone on aray kono nal make noon atta e mumina zambi ka malla zambalahu tuubuɗo e junubu o laa e pos noyanum ɗo oɗa junubu ha hande allah kan sinni acci o acci ananta kadi goɗɗo no wolta ɗo walla ɗo goɗɗo woltama donc kanko ananta ɗo refa kaza woni fa in kanat so ɗaltike tan wi
wa in kunta sa alaki tan wiide anni an tauda ilayhi nde artata bo noon indama tasmaha laka tuma kala newanema fusa tan fayna toba tuba yon laata suselta hande kadi misle yeru rajulu gorko kana laatiɗo wal iyasu billahi mawri noon allah yastainu bil mal wala ballal ɗiɗo jawti ala masitillah e hoore yeɗugo allah subahana taala yastari bihi al muskirat o soodani ɗo jawdi piiji culinoyɗi bonoyɗi haqqi yazabu ilal buldane haka leyɗe min ajli azina waɗugol jina yewgol to innano yewde ko wiyete ko on footo yagol yewgol vacance hara ko boni yewgol hôtel ji ɓano mari hôtel ji hara ko to woni o wiyerde ha lewru yone mawa ko nande mo funsa jawle ɗum kadi ko feere waliyasu billahi mawɗo allah subahana taala ɗum wassukur e ɗaɓɓugol jaram ko solinta ɗum fof ko o siiba mbi faqrin oɗo neɗɗo noon heeɓe hen ɗum fiɗamo basa ngal hande kadi jawdi lanna fagalo inna allahumma yan allah ini min tubtu ilayka mi tuubi faadema fawa kasi bo moɗo fene woni ko ɓa jawdi lanni andi no tuɓe tubuji goo awe ko fijinaro woni joni gorre goɗɗo ko yettiɓe tawi ko yagal mo jokki paya jokka soɓe al janggude jaɓali jokkude peewal wona kala ka yeyete ka amete o gara ho ɗon duuɓi noon towa ha wonda e ɗin ɗon duuɓi kaw yaltiwta goreje makko ala tum ɓe nde moɓe kono wadde onga ɓe wo kamo o si oɗo immi ka yaari ka juulere toon e tawtugol mawɓe ɓen are to tuuba o raɗa non na tuuba o raɗa ɓatta e gorere makko ɓen ala to yawde toon andi tuuba no woodi raɗaɓe no woodi joni moɗo kadi jawol ndi mbano ndi lanni tawa hande kadi piye meme ala ko bonnira ko jawdi wata bonirede para ka miskiɗo ɓe woni o tawta ɓe on se tawtamo o yahay jamaji o yahay juma o yiide miskine ɓe hande kadi kaɓe ko wonno patron to fof yeytamo jooɗi takko miskine hay fatude waɗi hay gommode yeytama ko sin lanni yiyama ɗon ma tanki mo golle ka kelli ko so yaltinama golle yiyama tawa jeega anda ko ɓe ko ɓe siɓɓi heere ɗum no waɗa nokkeli buy ajib no hawni nam no oyni allahumma yan allah inni min tubtu ilayka mi tuuɓi faade ma wa huwa kasim wo oɗo fene woni fo fi niyatihi kanko yanne makko annahu isa adat l umur si arti fiyakuji ɗin ila majariha al ula wona dogireno ɗum ara ɗum soɓi ɗe jawalde heɓuno fa'alahul awwal so golle makko ɗen kadi o golla e noon so bisandi jawdi han toujours wa hadihi tawbatum ajijum ko ɗum ɗo wiyete tuube ronkuɗo heɓude ko faala ɗa heɓaki o tuubi noon tubta am lam tatub lasta bi gadirin ala fi'il al ma'siyat joni noon tubta tuubɗa ba am lam tatub ma a tuubali ba lasta ala taki bi gadirin hattande ala fi'il ma'siyati e gollugol geddi hande kadi a wawata ɗum li annahu saabu ko woni yajuj ila yujadu no tawe baadu nas yoga e yimɓe yusabu ɗi faqiri yimɓe fiɗe basal masala ɓe heɓa basal fa yaqulu on ti wiya traktu zunuba mi terti ko junubaji lakin kono yo haaldis ko o filloto hande kadi yewtegal ɓuɓere makko ni annahu kanko law aada ilayhi so arti ɗum maf tagadahu konko o wasa masalan konko hatti hande kadi la aada masalan ni jawdi ni hatti sindi arti la aada o arteno ilal machade geddi hande kadi gati makko ne yewta mara tan sa ani lawol ɗimmol fa hasihi ɗum ɗo ɗen tawbatun tuuba hayru maqbula mo jaɓetake hakaza aɗa artude wona alhamdulillah rabbil alamin barakallah awa charhu riyadou salihina on en naɓɓunomo ha ɗo hande on en acciri on ɗon ni eɗen yawde ka insahu shahid
danere nen ala danere ina danere nden ɗo ɗo يتوافدون صدقات نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وي غرفة الاستقبال وسامر كحب جابتهم wasfa mbaadi makko tagaw no woni horfatu samra istiqbal ka hoɓɓe jaɓɓeteɗon inde malakali dar ka natirgal galle ɗe waya ɗum mbawon ko tande fasihum yaajude fi jawani bihi no bange mum majmu'atun dental ma nam o minal araik e fotayje ka jooɗe ɗe juleji ko inte araik ko juleji ɗatuɗe ɗen waɗa ɗum e limore minal karasi e julle 16 je ɗen o inni al hayzuran ko ɗeɗo leɗɗe moƴƴinira wa kursiyan al hayzuran ɗeɗo ɗe leɗɗe moƴƴinira ɗeɗo julle wa kursiyan ɗeɗo julle ɗiɗi fayna hazazanik ko dimbotoɗe ndi ɗen ɗon so a jooɗe ɗe dimboto hazazan alal araiki no hoore noon ɗeɗo fotayeje wasayi ɗum consasiji wasila tun ɗatuɗi to hatti no suumi ardaha leydi kañum tande nden ɗon sajjada tani tappiji ɗiɗi ajamiya tani moƴƴinaɗe ka ajamiyankoɓe harana moƴƴinaɗe ka leyɗe arab abadul bost yoga e daɗɗude goo to zayinu no cuɗira judrana ha maadi ndin ok wayni badul bosti ko ɗum woni yoga e daɗɗude goo ko moƴƴinaɗe hon to ajamiyat ko ɗon ɗe waɗa ka leydi ajamiyankoɓe ɗe moƴƴina wayno kadi to zayyinu no cuɗira judrana ha maadi mum ndin maadu hen ɗum maadi o baha won tande nden noon ka jimba waɗangal ngal allah haatu pecce alfaniyatu waɗnaɗi ñeeñalji ɓe deesi ɗon ɗen burure nden e canɗi ɗin e pelle ɗe inte alfaniyati no waɗa ɗum plaque de fi muɗum konti foore fi wastil bahawi no ka tumbere tande ɗon minde de tun tabal wasi atu yaajungal alayha ne hoorengal tabal ba katu moɓere zahari fuler fi meshariyatin ka fuler on tumbete ɗon aɓe pooti janil ma longi janil ma ɗon haɓɓere molnade konti fuler ni won nder toon ne hara no hecci ɗi nam o ko nohasiya waɗa ko silayanko hande ɓe moƴƴinayi payangil ni ɓe tafa ha ɗuman noon ɓe waɗa toon ɗen tumba ɗon ne ko ɗon waɗa kañum fuler o fi ihda zawaya wono goɗɗo e seraji ini alqaati seraji tande nden misia o radio no waɗa soɓɓunugo tuli yatti no pentira judorano ha maadi mum ndi mbittila en pentire hadar verte jo masalan pentire haakojo o wi azairun yaha ɓen visite tan juuroyto ɓen yastagbilu no walidayya azairina no jaɓɓo jimɓe lamɓen azairina juurotoɓen wa zairata juurotoɓe worɓe wa zairata juurotoɓe rewɓe masalan arɗoɓe a immoɓe ya fotta e makko bada zuhurin ɓaawo fana on fana kulle hamisi ngawa ɓaawo fana kala alhamis e tawa faduna yimɓe ɓen aray zara faati dente o ko danan goto holli haray ñameteno toon andi kala ka moɓete haray andi no fanɗi ka miskine mum hara ko moɓagol tum kono kala ka yiɗano yahe toujours temen on ko leere ñamugol noon
on leer ɓe sifi ɗo ɓe arda e goto goto ɓe kadi ɓe buy yusallimuna ɓe salmina sumba ɗum yastafsiruna ɓe lando ani sihati fi celle ɗen wan ahwalil amali fi kadi alhaali golle ɗen kadi haddasuna ɓe yewta bi sottal mabahis ko serti kadi e wiƴƴitale adabiya gande adab watta jariya fi juloyagal ngal wan nisaiya e fi sonnaɓe ɓen masalan ɓe guri no jang oy fay ɓen sonnaɓe ɓen no juloyal ngal martude ko nandi mum wal ilmiyate gande ɗen kadi gande ɗen avancude to gaddimol gahawatu e ardina ko wiyete to gaddimo no ardine al gahawatu ko wiyete comme café wal halwa ɓiji welɗi wano biscuit gâteau inte halwa amin samma ko ilamma ɗon yan haduna ɓe immoto mum sari fina ko ɓe hukkituɓe ɓe woncito kaɓe wonno ɓe hoota nam ɓenni yuwaddi o badum badan wayno yoga maɓɓe yoga waynodira asuur ko so ayda son ɗo ko yawmul istiqbal mustahabum mu'nisum ñalande jaɓɓagol ɓeɗo hoɓɓe juurotoɓe ko ñalande yiɗande ittede sawtede mustahabun mu'nisum o hibum ɗo yiiɗi a ziyarati juuranɗe algasirata daɓɓe almu qayyedata tongaɗe arana wongo ɗo ñallal ngal ko ɓe aron kama arana juuregol neɓa ɗon ha lawel ko firde kadi ɗum jiɓoɗa noon ti hotira aɓe fa kasa ahtuda wonani alhamdulillah rabbil alamin barakallah na kenduɗo ɗo ala juutali aɗa juuti yaade yaade ɗo ɓe haala kono tani ɗon ɗen kadi hande par ce que ɗum ɗaɗilani kasal dawge neddi wurago mo def wakkati heddani en tafsirul qouran o wati yaade fini kakil ɗe ɓuti e gon ɗo wayno ndiga ando je ɓe jitti toujours machallah ka haccem satti ko noon satti ko ɗon jangata ko hoyi ko wano maqama sitta sora woɗɗiɗo hoyra satti ko jangata ko hoyi ko loha on janngol loha on c'est très important o janggal loha a deftere wonti finata important moƴƴo nam nanaɓe joni passe ɗimmon ka aywa inni أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين الله سبحانه وتعالى إذ تستغيثون جانت سبحانه أقبلنا دون فاب ربكم جوم مودم torɗon yo faabo on fastajaba lakum o jaabinani on du'aji mon o wi annina min mo bidduko mi ɓeydira on ɓe alfi mum wuluure minal malaikati mode malaikaɓe murdi fiina jokkodirɓe wama jaalahu llahu allah waɗal noon oɗo ɗen renforce ɓeɗo ɗen ngal ɗo ballal illa busra koyena weltingol ɓeɗo gonɗinɓe wali tatma inna fi ɓurtu taɓutude deeƴa bihi saabu ngal ɗo ballal qulubukum ɓerde mon ɗen o no tuyamede joni hendu yo waru ɓeya fof kono si innama joni malaika no arde ko wallito julɓe andi ɗum kadi programme on haaray no ɓuuri laɓede woni wa ma jaalahullahu allah waɗali ngal ɗo ballal illa busra koyna welo welo wali tatma inna bihi yo deeƴir ɗum yo deeƴinir ngal ɗo gal ballal qulubukum ɓerde mon ɗen kanko allah subahana taala waɗa ɓerde mon ɗen deeƴi hannde ke aman nasiru ballal wonali illa min andillah ko nayi irude ko allah subahana taala inna la no allah asisum ko folle la makko hakkimo ñaño ñawre makko ɗen
andi ko ɗum woni premier kamɓe adi ukkondirde julɓe heɓe kutu hoore maɓɓe aɗon so ala ko mara e alaji kamɓe ayɓe islam ɓe isi yughashikum sangane suumay noon anno asa ngongre amana tan hawlare min immorde makko kanko Allah o yunazzilu mo tippina aleykum moɗo min sama immorde ka sama ndiyan li yutahhirakum bi fi laɓɓindiron ɗan ɗon o yuzhiba o itta ankum e gay moɗon rijja cheytane soɓe cheytane o walla yarbita fi humo tabintin ala ɓuliɓe ko ɓerde mon ɗen o sabbita bihil dam o tabintira ɗum ɗo ɗen kadi tappe mon ɗen ono si ndiyan ɗan ari e jaare ndi hare ndi satte koye ɗe girotako toon ɓe tabita hande kadi e jogata ɓerde mon ɗen kadi o waɗi ha on kadi ɓerde mon ɗen humodiri walla yarbita ala ɓuliɓe ko wayi sabbita bihil agdam woni isjanto yuhi rabbuka nde yaha hayno joomma ilal malaikati faade malaikaɓe o wi annimi makum mbiɗa wonde moɗon yani mbiɗa wonde moɗon ballal angan fa sabbitu llazina o wini tabbitine ɓen amanu gondiɓe o yamirɗu malaikaɓe sa ol gimino fay boggol fi guluɓe ɓerɗe allazina ɓen kafaru yedduɓe arru uba kulol o yamiri malaikaɓe fadribu piire ɓeɗo yedduɓe ɓeɗo sirkoɓe fawgal anaq kado hoƴƴiɗe maɓɓe kado daaɗe maɓɓe fadribu min num piyaɓe kadi kulla banani kala wuƴere ka woni zalik ko janta ɗo ɓe noon saabu kamɓe shaqullah ɓe lundiki allahu wa rasulahu in laɗo makko wa man shaqi illah kala lundiɗo allah wa rasulahu laɗo makko fa inna allah no allah shadidul iqab ko satɗo lette wonande lundiɗo yamirore makko nden on andi guere on o watike o laati kano ko abou jahali woni saabu sikke abou soufiane o nulluno e maɓɓe wonde manna o hewti makka matadis hunde memaka joni ɓe artu langa yeehe yettoyi toon abou jahal ene wawata wonde o ɓaɓa yalti oɓe wiyata to ɓe mulali dentu mouhammadou kum ɓe waɗa koɓe faala ɓe wona toon ɓe mbalɗe tati ɓe yara beere ɓe piyane luluji maɓɓe maslan jimbeji maɓɓe ɓe waɗa koɓe faala won gorol noon o ka bani zurata on ɗon ɗen inni ko ene yiltoɗen ɓi makko ɓe fof maɓɓe yimɓe makko ɓen kamɓe ngollo ngoro hooti ha o feƴƴini kanko ɓe lunda kala ko wowli ɓe lundaki mo ɓen ɗon ngoro ka bani zor oɗaɗen kan tawi ko balɗe lanni conseil hooreji ɓuuri heɗa ƴa e maɓɓe tawi ko balɗe lanni ayi ha kanko no fewi juude mo sikkude ɓe heeɓi hersa molna e wirtere molanade dental ngal ɗuuɗa seɗa waɗi ɓe kamɓe kummalluɓe hooraɓe toon ɗen fof ronke ɓe heɓta woɓɓe kadi adda sokat capanɗe jeeɗɗo adda madde ɗum nawara taw ko etigo jawde kadi soɓen ɗon hetto tawa ɓe wawata hetde ɓe ɗo ittali mbuuni na haɗi woni koyeran haɗi woni koyeran dalikum ko jantano ɗo fasugu meeɗe ɗo lette ɓe yamiraɓe meeɗi lette ɗen wa anna lil kafirina saabu no wonani ɓe hefraɓe azaba naari lette yite kadi so ɗo feƴƴi ko lette yite kadi ɓe walaniɓe lette koyeran on feƴƴi joni noon ko lette yite ɗen hannde kadi ɓe habbiti woni ya ayyuha allazina amanu kono ɓe gonniɓe allah isa laqitumul lazina son fotti e ɓe kafaru yedduɓe zahafan ɓe mooɓi fala tuwalluhumul adbara ko tan hokkitude dogon tan hokkitinaɓe ko ili moɗon dogon kulugol mayde ɗon anno jeeya ka sabu mawɓe qat hadise maɓurera filli on altawalli yomal jahaf doggol ñande julɗe kefere on ukkodiri an suuɗuɗa wota ko wonki makin animma ɗum no jeeya ka kabayil hanaɗe woɗtede jonta accuɗiɗo ɓen an suuɗuɗa wonki huma ko inna an a laawi kadi ɗon ara a laawaki a lowide joni ɗo kadi ta accuɗiɓe no pirre ɗaɗɗa ko suɗo yara taw dogu few waman yuwallihim kala hokkiɗinanɗo ɓe yamaji nde ñande duburi makko masalan hoƴƴude makko o dogi illa mutaharrifan li qitalin koye na heɓilantoɗo eɓɓinantoɗo haare no tawa ɓe falama huɓutude mo so sortaki ɗon ɗen ɓe taka ɓe waramo ƴetta position o muta haysan ma tawto ila fiyatin fedde julɓe ɓen o yaha tawta julɓe ɓen ta julɓe ɓen ɗa ɗen o doga o yaha tawta ɓen ɗon sina warɗo ni aɗa sina warɗo ɗiɗo ɗiɗi fa kadi ba a wonti ruttodi ɓe gadabin e tikkere min allahi mota kala subhanahu wa taala ɗum noon tutude tikkere ko allah ɗurgol ko allah hara no serte tikkere wo tikkere ɗon kadi beela e makko nanda beela o beelaɓe joni noon haɗa ɓeyɗa si warde alni ɗen waɗi goɗɗo haɗa ɗum ɗo ɗen haɗa ɓe ɗuttude tikkere mota kala subhanahu wa taala ma awam haɗa ko pitade maɓɓe de jahannam ayi ɗo ɗen tubuye waɗaka kan haɗa ko jahannam a bisal mafsir nge boni ruttorde
wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Darsu yontere nden en darsuji ɗin en naɓɓuno ɗi ha hannde haray hiɗen e tennere arayde nden mbi idinillahi. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.